nongeye kuba ikaze nshuti bakuzi ba Pilot News TV aho muherereye ku isi hose mbifuriza amahoro imigisha no guhamuka mu byo mukora byose ngabagiye kugaruka rero ku myigaragambyo ikomeye cyane yabereye i Beni aho urubyiruko rw'abagenzi rwakoze imyigaragambyo ikomeye cyane aho bamaganaga igihugu cy'u Rwanda ndetse na AFC M23 bamagana ukwigarurirwa ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuga ko byakozwe n'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'ibindi bibazo bikomeye cyane byabereye muri imyigaragambyo tugiye kubagezaho twiza cyane rero muri iyi nkuru yose uko yakabaye mu kwizihiza umwaka wa mbere umujyi wa Goma wigaruriwe n'ingabo z'u Rwanda zikora zise AFC M23 nkuko abigaragambye babivugaga umuryango w'abaturage witwa Generation Z RDC washyize ahagaragara inyandiko memorandum yamagana ihohoterwa rikomeje gukorerwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no kudakora k'umuryango mpuzamahanga. Muri iyo nyandiko uwo muryango ugaragaza ishusho mbi y'umwaka warazwe n'iterabwoba, gutotezwa, ihohoterwa rishingiye ku gitsina, iyicarubozo n'ubwicanyi bwibasiye abasivile. Bakavuga ko ibyo ari ukurenga ku burenganzira bwa muntu ku rwego rukomeye ndetse bikaba ari ibyaha byibasiye inyoko muntu. Ariko uretse iyo memorandum imyigaragambyo yabo ikaba yaranzwe n'ihonyorwa rikomeye aho abagize Generation Z RDC bakaba batangaza ko abantu 14 bigaragambyaga batawe muri yombi ku ngufu kandi ko hari n'abakomeretse ubwo bari mu rugendo rw'amahoro rwerugamije kwamagana icyo bise igitero cy'u Rwanda kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuko abateguye icyo gikorwa bivuga abari bitabiriye imyigaragambyo bari mu gikorwa kitarimo urugomo kigamije gusa kumenyesha abanyekongo n'amahanga ibibazo by'umutekano biri Goma no mu bice byigaruriwe. Abagize uwo muryango bakabavuga bati bari baje kwamagana igitero cy'u Rwanda ariko nibo ubwabo bahohotewe. Bakavuga ko hakoreshejwe imbaraga z'umurengera. Muri memorandum yayo umuryango Generation Z RDC uhamagarira kandi ugasaba ibikorwa bitandukanye ku rwego mpuzamahanga no ku rwego rw'igihugu. Uwo muryango usaba by'umwihariko ibi bikurikira: gushyira mu bikorwa byimazeyo icyemezo nimero 2773 cy'inama y'umutekano y'umuryango w'abibumbye, harimo gufatira u Rwanda ibihano bifite imbaraga kandi byubahirizwa no kuba bishyirwa mu bikorwa, akaba gukurikirana mu nkiko mpuzamahanga mu rukiko mpuzamahanga rw'ubutabera CIU n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha CPI. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame hamwe n'abandi banyapolitike n'abasirikari bavugwa nk'abafatanyacyaha, guhagarika inkunga y'Uburayi ihabwa ubutegetsi bwa Kigali no gushyiraho embargo ku ntwaro zijya mu Rwanda. Hari kongera imbaraga za leta ya Kongo no kugarura ibice byigaruriwe cyane cyane Goma, Bukavu, Rucuru, Masisi, Nyiragongo na Rubero. Uwo muryango kandi uhamagarira ko hakorwa byihuse ibikorwa byo gufasha impunzi n'abimuwe n'intambara bari mu buzima bukomeye bwo butabazi haba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no mu mahanga, ndetse no kurinda abanyamakuru, abaharanira uburenganzira bwa muntu n'abagize imiryango y'abaturage societe civile. Mu gusoza Generation Z RDC irahamagarira abanyafrika bose guhagurukira hamwe mu kurengera ubusugire bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ivuga ko Kongo yigenga ariyo nyingi ya Afrika ikomeye kandi ihagaze bwuma. Ngira ngo rero murabyumvira neza cyane uko iyi myigaragambyo yari ihagaze, aho ari imyigaragambyo ikomeye cyane yabereye muri Beni, aho urubyiruko rwa Generation Z ngira ngo murabazi urubyiruko rw'igisekuru cya Gen Z rwo rwakomeje kugenda rukora ibikorwa bigiye bitandukanye ku rwego rutandukanye, by'umwihariko ku rwego rw'isi, aho urubyiruko rwagiye rukora imyigaragambyo yagiye ikuraho ubutegetsi bugiye butandukanye. Rero muri Beni bakaba bakoze imyigaragambyo yamagana igihugu cy'u Rwanda nk'uko
biri kugaragara mu mavideo akomeje kujya hanze agaragaza iyi sosiyete sivile iri kwamagana ibi byabereye muri Beni. Ni mu gihe AFC M23 yakomeje kugenda igaragaza ko nyuma y'umwaka igeze mu mujyi wa Goma ibintu byahindutse, amahoro n'umutekano muri Goma yagarutse ku buryo ibintu bigaragaza ko mu by'ukuri umujyi wa Goma ndetse n'ibindi bice byigaruriwe na AFC M23 biri mu bice bitekanye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kurusha Kinshasa, kurusha Lubumbashi, kurusha Kisangani ndetse n'imijyi itandukanye ikomeye mu mujyi wa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni ibintu rero bikomeye, turakomeza kugenda tubakurikiranira tumenye tuti ese imyigaragambyo ihatse iki ndetse biraza kurangira bite. Ese aba baturage bari kwigaragambya ko bari ku ruhande rwa leta ya Kinshasa bakaba bamagana igihugu cy'u Rwanda, bakaba bamaganya AFC M23, bakaba bari Beni ahari n'ubundi ingabo za leta, kubera iki batawe muri yombi, kubera iki bari gukorerwa ibikorwa bikomeye cyane. Ibi byose n'ibyishe inyuma turakomeza kugenda dukurikiranira iyi nkuru hafi tumenye uko byifashe. Nk'ibisanzwe rero ni wa musore wanyu Pilot News TV, aho nkomeje kugenda bagezaho amakuru menshi agiye atandukanye, amakuru yibanda kuri politike, geopolitique ndetse n'amakuru updates ku rugamba nk'uko mumaze kubimenyera n'abakunda cyane muri abagaciro. Le gouverneur militaire, il est saisi, le maire de la ville, il est saisi, donc toutes les autorités compétentes sont bel et bien saisies de cette activité. Et puis c'était une activité purement pacifique. Et donc nous déplorons et nous condamnons l'ajustement incivique des autorités, beaucoup plus de nos policiers qui viennent de faire de la barbarie, de la répression sanglante de cette manifestation. Il y a nos collègues qui viennent d'être interpellés à la mairie. Nous ne savons pas si notre police est là pour la complaisance ou bien si elle est là pour jouer au professionnalisme. Nous sommes en train de pleurer plus de 9000 personnes massacrées par l'armée rwandaise à Goma. Nous sommes en train de pleurer plus de millions de personnes massacrées, victimes des massacres des ADF Nalou ici dans le Grand Nord. Mais malheureusement, c'est très déplorable de voir que certains policiers mal intentionnés sont en train de réprimer une activité de mémoire. Ça, c'est un acte de mémoire. Ça, c'est une manifestation de résilience et de solidarité. Nous solidarisons avec la population de Goma qui est prise en otage par l'armée rwandaise en ce moment même. Mais nous promettons des poursuites judiciaires à l'égard de tous ces policiers qui viennent de commettre les actes de barbarie. Parce que ça doit cesser. La constitution de notre pays doit être respectée. Nous sommes respectueux du test et c'est pourquoi nous allons faire de notre mieux pour que ces gens qui viennent de faire de la violence, qui viennent de réprimer d'une manière brutale les manifestants, puissent répondre de leurs actes devant la justice. Le maire de la ville et le gouverneur et même les VPM de l'intérieur sont tous informés et donc ces gens ici ne doivent plus blaguer avec la liberté d'expression, un droit le plus légitime garanti par notre constitution.